Kejingkan thok ki pajba hakabaya day bat kerukom shna ya ke surok bat kejingjot kloy ki surok kam day shu kejing ut jing nam ke bat onyok sngau ningkong bat habawat iki daw lalap baki don bun ba ki daw hendrai ke way ni kini kadai kejingkit palat put jong ki trok. Kini ko khubor kadai halor ke Surok National Highway ke ban Riew ha East Gentle Hills District ke bas dang na du clear yat bat yat na lom snong ter lingba ke Sonapur Kyang Ratachera Malidor bat kene ke Surok kadai ke penyeso bat ke Assam bat ki way pat ki jilla. Ha kejing let jong ke kenhon sekani ke than lalap ba kejing maramot ya kene ke Surok kam syam lalong ke babyang namar lalak ban yoi ba wat ha kapor bahap uslap ru kedon kejing siang rong Surok bat ha ba pentrai ru syam lale lut ha barok ke ke Surok henry lale tang ha ki jaka ki balong snong bat ya ki jaka ki bomlong snong la shui kumba kalong. Haka jingyo banyakran bat kipat ba nong song snong jong karata cera kila pensngau bahaka ni ke Surok kidang angnut bandon ke jakayat kejat lani kata ke footpath henry ke klam longpat bat kani ke bu jingma nadu ya ki khna hadu ki teman bat halor kani kidon ki bala pensngau bakim hon ya ke rukom shna Surok. फुटपाथ वगैरह नहीं है इसलिए पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ रिस्की है ना, इसलिए पब्लिक वगैरह जा नहीं पाएगा। आपको कितना सेफ्टी देखा है यहाँ पे, कोई सेफ्टी है? नहीं, पब्लिक के लिए सेफ्टी नहीं है। Haka jing tip ya kadaw baga di ke Surok ke jat rathai kumba kalong ke baka NH-6 ke haban maramat jan man la kapor ke day namar ke jing don jongki truk jongki company bat ki Riew Shimet ki bakit palat put. Haka jing bot dien ya kani ke jing tip boyok lum bat ke bala ban yok ringdur lalap baki ni ki truk dampa bat ki way ki nut ban kit palat put na ke baki day ban kit ke day namar bakim juyat na ke way bridge padan haka te ke than ke bat tip kom ke rata cera way bridge namar ya ki la pelat ban yat bet klam da day ban rung bat ban siu ya ke bai chalan bat ban su siu pat syaki Riew Shimet ke basong dor kat ar spa tingka saneng na ke benta shitrok. Hakabaya day bat kani la yok banyakran bat kinong nyak trok ki bala pentip bat karukom ya jongki bat kini ki trok dumper ki day ki baju kit palat put ki day jongki company penmi daw bilan. कहाँ से लोड किया? क्या क्या लोड? अंडर लोड ना ओवरलोड? ओवरलोड। कितना टन है गाड़ी? 45 टन। चालान में कितना टन लिखा है? चालान में तो देखा नहीं है, देखना पड़ेगा। तो हर गेट में कैसा होता है, पैसा देके पार होता है या? तो भाई कंपनी का है, तो कंपनी है पर कंपनी बात करके गाड़ी लेके जितना डंपर सब ओवरलोड था? सब ओवरलोड। माल कहाँ में अनलोड? लखीचरा। आसाम एमबीआई पार करता है क्या? नहीं सब अंडर सब ओवरलोड ना? हाँ सब ठीक है। कितना टन है माल? 46 होगा। माल अंडरलोड या ओवरलोड? माल ओवरलोड है। ओवरलोड। चालान ना बिना चालान? चालान है, कंपनी का है चालान। तो यहाँ जो मालिडोर वेज ब्रिज में उधर में आप लोग कटा से घुसता है या रोड से? रोड से घुसता है। कभी कटा नहीं कराया? नहीं कटा नहीं किया। क्या लोड है गाड़ी? चालान में कितना टन लिखा है? चालान में 40 टन। माल कितना टन है? माल भी 40 टन। तो ओवरलोड है या अंडरलोड? ओवरलोड है। आफा में कितना लेता है? आफा चेक गेट उधर चेक गेट में कितना? फॉरेस्ट चेक गेट कितना? फॉरेस्ट में नहीं लगता। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितना लेता है? 800। ये कटा में नहीं लगता। कटा में 1 रुपया भी नहीं लेता है। 1200। ये कितना? 1200। ये रताछरा वेज ब्रिज ना 1200। ये रास्ता जाने से रास्ता कैसा है? रास्ता बहुत खराब है। कितना दिन से जाम हुआ? तो 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीना ऐसे ही? 2 दिन 3 दिन लगता है। आपका गाड़ी क्या अंडरलोड है या ओवरलोड? सब ओवरलोड। जितना डंपर सब ओवरलोड। चेक गेट कैसा छोड़ता है? पैसा लेके छोड़ता है।
Nak jing pla kini kinong nyak trok ki bomde ki trai jela menta lala ban sothu haduk kanu ke jela ke du nong hakabe dei ba ka khajna bat ke jing kli ke bemi ka long syai kata ka pisa ka lech bat mano ba penyat ya kata ka kamlum pisa ka balong bean Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.